Evo da kažemo nešto, Dragane, ti kao iskusan takmičar, da daš preporuku neku kako pripremaš golubima golubove. Pa znate šta, normalno to ide, ja čupam golube, da se razumemo. To radiš obično? To se radi za sezonu da počne, znači od 1. maja su učenice, zavisi. Ako smatram da imam matore golube kvalitetne, znači do 15. maja da mi dobiju krila. Meni brzo golubi jednostavno ulaze u formu. Druga stvar, kad uđu u formu, normalno vezivanje golubova, vezane juri. Da ne bi izgubio, da ne bi trošio golube bez veze. A uz to, normalno ti golubi mora da uđu u formu. Šta znači u formu? Da prelete 7-8 sati, znači da mu ne dozvoljavam ja više da malo iskreno ga isto skočim, ali se samo ne slažem jedno, što ljudi rade s nekim ječmom i kao navodno mjesec dana na to jure golube, gde se ja totalno ne slažem. Da, to je tiprski sistem. Sistem i koji golubi naši ne može da izdrže, naši se golubi mnogo troše i pazite, ako naš golub leti na ječmu 6 sati, kako treba taj golub da se povrati? Razumete? I on ga tera opet sutra, posle 3 dana 4 na ječmu. Znači, taj golub više nije ni za let, ni za šta, taj golub jednostavno za mene upropašta. Ja golube ranim cele godine mešanu hranu. Znači, sve vrste. Tokom cele godine? Tokom cele godine sve jedu, što kaže, što ima u hrani. I, pazite, ja kad golube jurim, ja ako hoću sutra golube da jurim, ja i danas manje samo na hrani. I ništa više, to je sve što sam im uradio. A ne da im ja tržim na ječmu i zatvorim i kada ne dam vodu, ni hranu, niti šta, pa kako on može da leti? Mislim, jedno logično, mislim ovako. Ja kažem, lično za sebe, kažem da i kvalitetno rani i, što kažemo mi, motka i lako će veži ga, ne daj mu da leti i prosto ne. Koju hranu koristiš? Sve zavisi. Sve kvalitetno što se uzme, ja 90% radim sam sa hranom. Uzmem sve posebno i sam. Komponente, znači. Da, bome, i tako. Zavisi, neki put uzmem i onu džakove, belgijsku i ovu što ima, kako se zove, sad, mešanu soborsku, 14, pa ja dodam tu kukuruz za sunce. Oni kažu ne valja u totalno sunce. A ne znam zbog čega ne valja kad oni to izuzetno vole da jedu. Pazite, sve im dajte, ali kako vide suncokret, oni pazite. Ja sve i sitnu hranu, uljanu repicu, proso, tritikala, graškova, suncokreta, sve to ja njima pomešam, dajem. I oni jedu šta se njima sviđa. Još neka od karakteristika ovih golubova, su to golubovi koji brzo kreću, brzo ulaze u formu? Pa znate šta, ja, na primjer, 5. let već moram da prijavim utakmicu. Znači poletni su? Pa poletni su, brzo ulaze u formu, a pogotovo matorima treba 2-3 leta, ja mislim da dovoljno je. Kakve im je još karakteristike što se tiče forme, dugo drže formu? Pa znate šta, zavisi i od mene, ne zavisi samo od njih, jer takmičar njih upropasti. I tempira. Pa da, baš tako. Jer mi ako danas leteo golub 10 sati, ajde odmorimo ga 4-5 dana pa ga potrebamo, ono opet 10-11 sati, pa još jedan put da ga provedemo 10. Znači šta radimo? Kidamo ga, zavisi, nisu nikad dani isti. Neki put imamo strujenja, vetrovake, pokida se golub pa kaže neće više da leti. Pa neće, jer je pametan, ako je gazda lud, golub je pametan. I to ja hoću da kažem da s njima brzo mi ulaze u formu, zadovoljan sam s te strane, nemam nikad, dok su mladi, hoće malo da mi špartaju, da šetaju, ali ja kažem, to su pravi. Jer oni ne da slete na drugu kuću, nego jednostavno tako se ponašaju dok su manji. Kad i ja počupam kao mlade i puštam, to nisu to više oni golubi što se... Znači imaju neki period stabilizacije? Imaju stabilizaciju strašnu i ne izlaze iz dvorišta.
Imam, na primjer, mana što sam više puta kad juri, ma neće da izađe, da malo mi se pomere od kuće pa da dižu. Ne, direktno samo nad kuće. Ovo su sve golube koji su selektirani iz leta, verovatno. Ovi golube što ste vidjeli sad u tavanu, to su 99% iz leta. Sve to. Primjer, ovaj golub što sad gledamo ga, sa tom belom kalefom, on ima kao junior i kao senior zlatnu albu. Znači ima preko 13 sati, 12,5-13. On i njegova ženka mi dali ove godine ćerku koja ima isto zlatnu albu za region, za opštinu koja je juniorka. Isto je letela 11-15. Toliko je dugo golub u ovoj pripremi? Taj je golub leteo 3 godine, znači sve 3 godine ima diplome preko 10 sati. 12, 13,5, neki put ga i nismo sačekali, jajde, žurili smo je bilo šta, imam rezultat kvalitetan, to mi se dešavalo. A on je silazio? On je uvijek silazio u rad. I izuzetno kvaliteta goluba. Tako da sam ga ja ostavio u priplod i mislim da nisam pogrešio, izuzetno kvalitet mi daje golubova. Evo, na primjer, ovaj golub ovde, taj golub sad je u priplod, sad treba se radi s njim, a 4 godine mi leteo utakmice. Znači, sve su mu bile vrhunski rezultati. Znači, takve ptice, bio mi je na paranju, odmah su mi ga uzeli, njega i još jednog ovde goluba koje sam ja podigao odozole, jer posle 4 godine šta ja da tražim više svake godine, leteo kvalitetno, direktno mi od matori golubova, tako da za priplod je bolji nego i... Su li bolji za priplod matori ili stariji golubi? Ili mlađi golubi? Ne, ja uvek ubacim trogoce, dvogoce, zavisi, možda i pile ubacim koje me zadovoljava maksimalno. Što da ga izgubim, boj nije ono za jurenje, nego je za priplod. Pa ću ja da vidim šta će on meni da da od tih. A najstariji priplodni golub ovdje koliko ima? Ovo mi crko pre neki dan imao je taj otac svih tih ovih zeleni što je stojao, on je imao 14 godina. A imao sam matorog tog konja čuvenog mog, on je 18 godina izvodio. Mislim, malo lepo, imaju lepu starost i lepo izvode i nemam nikakvih problema što ljudi kažu, pa je naš, neće da rane, meni to, nikad nisam podmetao mlade. I kad tak je, kažem, bio strašno rigorozan selekcijom. Da nije bila ta selekcija, ne bi bio ja ovo danas što jesam, pošteno. Ali ima rada, ima i truda oko njega, ako neko voli i treba da, mora prvo da zna oko golfa, pa onda sve. Reci mi, tiplara nema uopšte? Nikad ne tipla, a svi kažu, super, kako tebi dugačko to tako lete ko tipleri te lete. A ja kažem, najverovatnije su takvi golubi, da li oni što su beli, oni se traže gore i u visu, to ima toga, stojim iza toga, jer traže se gore i grupno lete, što je mnogo bitno. Nemaš neko posebno mišljenje da treba raditi sa diplomi? Ne, ni slučajno. Neka filozofija da treba... Srpskog visokoletača sad utopiti u tiplera. Ja mislim da je to mnogo velika greška i nevjerojatno. Znači, ceniš samo puno oko... Puno sve, nema, nijedan šareno oko ne sme, kak je to bi odmah. Prvo mi nisam nikad ni imao kako pošteno. Kako je mišljenje loše, nemaš nekog posebno mišljenje za ovaj... Gledaj šta, ja sam to dobivo te vele sa bistrim očima u stvari, nisam ja te odonesem, to ustala. I kako su oni pokazali? Ma nisam mogu da izdržim do kraja da ih gledam, ja sam to razvorio, to mene. Jer hoće mi kao druga da uredi majke uđe, to je ništa, nije delo, to je šivnac, mora ni da postoji neko šivnatsko telo, kad imaš redno. Ili ti upravo. Karakteristično to je da ne radiš ništa u šrostu, to smo pričali, ne radim u šrostu. Prvi put ću sad ove godine da parim polu brata, polu sestra, to su sad od jednog goluba koji imam ovdje 4-5 mužjaka, ali sa 4 ženke različite. Jedan otac sa 4 ženke različite, koje nemaju veze s vezom. Sad ću to da probam malo, da probam. Kažu da to se lepo ponavlada, sam ja zadovoljan i ovako kad je parim i tako da. Hoću nešto da probam i ja malo da tražim. Da kažem nešto dvogodišnjih rezultata sa juniorima, prvak regiona, prvak opštine. Prvak opštine, prvak regiona, ne znam sad iskreno gde sam, na kom sam mestima imam za Srbiju 9
20 i 9 i 10, 15 za opštinu isto i region imam 5,5 sati. I zlatno. I sve, da, zlatne Alpe imamo za opštinu i za region.